Ini kita di Jalan Alor, guys. Ini berbagai macam. Oke, bro. Ada boleh sebut ya di kampung Bang Amoy. Buat belum je ya. Oke guys ya, nanti kita sambung lagi. Nah guys, ini kita lanjut lagi masih di Jalan Alor, kampung Bang Amoy. Banyak makanan Bang Amoy di sini. Oke bro ya. Songhi Pakcai. Ini dia. Rame nih pengunjung. Kemalia. Oke. Ini kita lagi mencari